Pemirsa panglimbakan budidaya ulam dan wantah prasida kadosang hobi kemanten nanging mejantan sidanin capang selah bisnis. Sekali gena kolam pancing ring Badung antuk ngadal ulam saniake ngedautin mana krame. Panglimbakan budidaya ulam presida kedadosang untuk ngelaksana yang hobi taler kejantenang sida mungkas lah bisnis. Sekali genah kolam pancing ring widangan Badung. Tiosan kedadosang genah pembudidayaan taler sida keanggen setelah ngadol ulam, taler genah mancing. Pikida krama untuk mancing ulam ring kolam kekantenang dahat ageng kedadosang setelah bisnis. Duaning punika uratian mangde katincapang untuk keresikan genah kolam, rajag mulang benih ulam, taler midab-dabin serana anggen mancing. Tiosan ring punika taler mangde kaurati indik pabuat kuentenan toye serahina ipun. Desak Ari